Mwuka wera twibanire. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus indeed. Tugiye rero kuvuga ku musaraba wa Yesu. We are going to talk about the Christ of Jesus, Umusaraba wa Yesu. the cross of Jesus. Tugiye kureba kuki umusaraba ari ryo shingiro ry'ubukristo. We are going to see the reason why the cross is the foundation of Christianity. Ikigendererwa ni iki? So this is the intention. Nuko biva mu mutwe wawe, It should move from your mind. nuko biva ku musaraba wambara gusa mu ijosi, It should move from the cross that you bear n'uwundi outside, musaraba wambara ku ntoki, or maybe the cross even you wear on your fingers, umusaraba umanitse mu nzu yawe, or a cross which is hung in your house, umusaraba tubona umanitse hariya, even the cross that we see hanging over there. ariko tukumva agaciro, uburemere, impamvu z'umusaraba wa Yesu Kristo. And understand the value, the importance of the cross of Christ. Amen. Vuga ngo amen. Say amen. Nzi neza ko nta kintu, ibintu byinshi twigisha hano tuba twasenze iyo dutangiye amaseri, Imana nijya iduhishurira igikenewe. I'm convinced that the things we pray for here is a revelation from God of what is needed. Kugira ngo Imana imbwire ngo wikwirirwe uvuga vision ya Omega, vuga umusaraba, ubwo nibyo bikwiye. Now, for God to tell me not to speak about the vision but to talk about the cross, it means this is the most important thing now. Ubwo nibyo bigukwiye wowe nanjye. This is what is worthy for you and I. Wowe nanjye. You and I. Kumenya iby'umusaraba biradukwiye. To know things pertaining to the cross, it is worthy. Iyo ubajije rero bamwe mu bagana mu nsengero za Gikristo ukabaza uti ese uri umukristo? When you ask people who go to churches and ask them, are you a Christian? Ahita akubwira ko asengera. He will tell you the name of the church where he prays to. Akubwira ko asengera. He tells you the church of where he belongs. Ugerageje kusubiza neza kurushaho akubwira ati ndi umukristo kuva muri 2002. And the one who tries to give you a better answer, he will tell you, I'm a Christian since 2002. Hari uwundi ukubwira ati ndiwe. And another one will say, yes, I am a Christian. And that's it. Ariko kujya mu rusengero, But going to church, kubarirwa mu nzu y'Imana runaka, to be considered as a member of a particular church, kwambara umusaraba, to carry the cross or bear a cross, kuvuga Yesu mu kanwa, to speak about Jesus just with your mouth, kugendana n'abavuga Yesu, to walk with those who talk about Jesus, sibyo bitugira abakristo. it's not what makes us necessarily Christians. Amen. Kuba uhorana n'abakristo, The fact that you are always with Christians, waravukiye mu muryango the w'abakristo, fact that you are born in a Christian family, ndetse ukaba warakuranye n'abakristo, in addition the fact that you grew up with Christians, ukajya mu materaniro kenshi, the fact that you participate in church services, pastori w'urusengero akaba akuzi, the fact that the church pastor knows you, ndetse mu rubuga rw'abakozi b'Imana bakaba barakuzi, and in addition in the council of servants of God they know you, sibyo bitugira abakristo. it does not make us Christians. Amen. Abantu bashobora kuzakira gutyo, People may take it that way, ariko sibyo bitugira abakristo. but that's not what makes us Christians. Amen. Amen. Ushobora kubarirwa ku kigo cy'ishuri, You may be a member of a particular school, ariko Imana yonyine n'abarimu aribo bazi yuko mukuru utari umunyeshuri w'aho hantu. when God and the teachers of that school are the ones knowing that you are not a student of that school. Amen. Iyo tubona abasirikare, When we see soldiers, tubwirwa nuko umuntu uko ari umusirikare kuko tubonye imyenda yambaye. we consider a person as a soldier just because of the uniform. Akenshi umusirikare atambaye iriya myenda ntubimenya. Often when a soldier does not wear the uniform, you may not be aware that he's a soldier. Ikindi ubusirikare si imyenda, And being a soldier is not just about the uniform.
ubusirikare si imyenda Army does not mean uniform. ariko hari ahantu ushobora kugeza umusirikare niyo yaba atambaye imyenda ukavuga tugomba kuba umusirikare. But you may see a person if it is not wearing the uniform and you say you are actually a soldier. Mu magambo make Just in a few words, kuba umukristo to be a Christian, si ukuba warabatijwe, it's not the fact that you have been baptized si ukuvuga Yesu, or speak about Jesus si ukubana n'abasenga, or to live with those who pray. si ukugendana Bibiliya, It's not just carrying the Bible, bifitanye isano n'umusaraba wa Yesu. but it has a relationship with the cross of Jesus. Niyo mpamvu And that is why, therefore, iyi seri tugiye gutangira yitwa umusaraba wa Yesu Kristo, this series of teachings are going to start about the cross of Jesus. n'uzaba utanateranye natwe utabonye kuza, If you are not able to gather with us, ndakwinginga mu izina rya Yesu uzayikurikire. I kindly request you to follow all these teachings. Ni inyungu zawe, It is in your interest bizaguhindura. and it is going to transform you. Ibyo ndabihamya. And I testify this. Amen. Amen. Genèse 2 We're going to read in Genesis chapter 2, kuva kuri 15 kugera kuri 17, starting from 15 to 17, nindangiza ndasoma itangiriro 3 nanone 4-7. and then I'll read in Genesis chapter 3 from verse 4 to 7. Icyambere reka tumenye umugambi w'Imana kuri Adamu, So first of all, let's know God's plan upon Adam, ku muntu wa mbere. on the first human being. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri ya ngobyi muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi uzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." 3:4. Iyo nzoka ibwira umugore iti upfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriye w'izo mbuto amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana idufashe. "You will not certainly die," the snake said to the woman. "For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to the husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made a covering for themselves. Umugambi w'Imana kuri uriya muntu wa mbere waremwe witwa Adamu, duhora tuvuga ahangaha, wari uko asa n'Imana, yaremwe mu ishusho y'Imana, akororoka, akagwira, agategeka isi. So the plan of God when He created the first mankind was to create him in His likeness and to multiply, to be fruitful, and to rule over the world. Ubundi niyo gahunda ku muntu. That is the plan of God upon Umuntu humankind. wa mbere Imana yamuremye mu ishusho yayo. So the first human being that was created by God, He created him in His likeness. Ijambo ishusho rivuga imuha kamere yayo, nature yayo. So the word image, it means His nature. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yari cyo, ibyo ishoboye gukora yari yabishyize mu muntu. So which means what God is and what He's able to do, He had deposited it in a human kind. Imana nta kibazo yasigaranye, yumvaga yuko iremye umuntu bagiye gufatanya gukomeza isi, kwagura isi,
mbese bamultipliye bagwize imbuto nziza ya kamere y'Imana ku isi. So God had no issue because he knew when he created a human being, he was going to work with him to multiply and to continue his good plan upon the world. Uwo mugambi rero waje kudasohora. However, that plan was not fulfilled. Hajemo kirogoye. There was an interference. Umugambi urahari. So the plan is there. Umugambi wavuzwe. The plan had been spoken about. Imana yabwiye nyir'ubwite Adamu ibizimushakaho. God had spoken to the one who is concerned about his will. Nkuko nawe igikubwira ikigushakaho. The same way God can speak to you, his desire concerning you. Imana imaze kuvuga ikagenda hazamo ikindi kintu. But this when God spoke and departed, something else came in. Hazamo kirogoye. There was an interference. Hazamo inzoka. The snake came. Bibiliya itubwira ko iriya nzoka ni Satani. So the Bible tells us that that snake is Satan. Inzoka nayo iravuga. And even the snake spoke. Imana yavuze. God has spoken. N'inzoka iravuga. Even the snake spoke. Imana yavuze. God has spoken. Na Satani yavuze. And also the devil spoke. Niba inzoka yaravuze bishoboka se ko inzoka ivuga? So how comes a snake can speak if tuzi ko ibisimba bitavuga? We know that animals do not speak. Like mu mvugo ya Bibiliya, in the biblical language, iyo batubwiye ngo inzoka yaravuze, when they say that the snake spoke, ni umwuka mubi wa Satani, it means that it is the evil spirit of the wakoreye mu bitekerezo by'umugore, that went through the thoughts of the woman. Satani akorera mu bitekerezo, the devil working in the thought. Aramubwira, and then he spoke to her. Turabyumvise ibyo yamubwiye. And we just heard the word he spoke. Ayo magambo urayamenyereye, ariko ndagira ngo ubwire hari n'abandi bo hano batayazi. You are used to those words, but there are some of us who do not know those words. Ahindura ibyo Imana yavuze. So he changed what God has spoken. Aramubwira ati ntimuzapfa. And he said, surely you will not die. Birangira cya kintu Imana yababwiye ati ibiti byose murabyemerewe. Now in the end, what God has said, you are allowed to eat from every tree. Ariko iki giti, but this specific tree, kimenyesha icyiza n'ikibi. shows the knowledge of good and evil. Ninjye wabaremye, ninjye ubabwiye ngo ntimwemerewe kukirya. I'm the one who created you, and I'm the one who is telling you you should not eat from it. That is sawa. And he said it's okay. Ntaho batubwira ko bahakanye. The Bible does not show us them denying. Inzoka irazirabihindura. However, when the snake came, he changed everything. Bigenda kwa kundi. And it went that way. Umugambi urapfuye. So now the plan had failed. Ibyo Imana yapanze birapfuye. What God had planned, it failed. Ibyo Imana yavuze ko bigomba kubaho akaba ari byo bigiye gutwara isi birapfuye. What God had commanded to rule the world had failed. Uwo mugambi ntiwashyika. So that plan was not fulfilled. Uwo mugambi udashyitse rero. So when that plan was not fulfilled, haje kubaho ingaruka. there were repercussions. Haje kuba ingaruka. So there were repercussions. Umwuka wera gufashe kumenya ko habaye ingaruka zo kudakora ibyo Imana yavuze. May the Holy Spirit help you to know there are always negative consequences of not doing what God has Haza kubaho spoken. ibihano. So there were also punishments. Reka tuhasome. So let's read. Turasoma uyu munsi. Now today you are going to read. Turasoma. You are going to read. Kugira ngo iyi ntangiriro isobanuke mu mutima wa buri wese. So that this beginning becomes clear in each person's heart. Genesi 3 cyangwa itangiriro 3:14-19. So now we're going to read Genesis 3 from 14. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzagukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira na wa mugore, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, kandi nawe azagutwara. Gutwara Bibiliya bivuga gutegeka, azakuyobora, azagutwara. Ntiyarekeye aho Adamu imubwira ibyo. Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Uzajya kukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu niho uzasubira. Imana idufashe gusobanukirwa. Amen.
ingaruka zirabaye zibagezeho kuko batumviye Imana. Now, the consequences were materialized because they did not obey God. Ntabwo Imana yahaniye Adamu kuba yariye. God did not punish Adam just because he ate. Ntabwo Imana yababajwe nuko bariye. God was not grieved by the fact that they ate. Ikibazo nyirizina, The main issue ikibazo gikuru ni icyatumye Adamu akora ibinyuranye n'ivy'Imana yamubwiye. is what triggered Adam to do what is contrary to what God has spoken to him. Ikibazo gikuru ni ikintu icyasunitse Adamu na Eva gukora kuriya. So what triggered Adam and Eve to do such evil? Bashutswe, They were deceived. bemereye ikindi kintu kitari Imana. They accepted to listen to something else apart from God. Kwemerera irindi jwi ritari Imana. Accepting another voice apart from the one of God. Kuyoboka undi utari Imana. To accept to be governed by someone else except God. Bikarangira bigukoresheje ibinyuranye n'Imana. And then in the end you do what is contrary to the will of God. Icyo kintu nicyo cyababaje Imana. That's what grieved God. Niyo mpamvu And that is why ijambo ry'Imana ritubwira ngo rinda umutima wawe. the word of God says, guard your heart. Rinda, iyo Bibiliya ivuze umutima ibivuga les pensées, ibitekerezo. When the Bible is talking about the heart, it's actually talking about your Rinda thoughts. umutima wawe. Guard your heart. Ahandi katubwira ngo umutima ushukana kurusha ibindi bintu byose. And in another passage, it says that the heart is so deceitful like any other thing. Ni umutindi ntiwizera gukira, ni umukene urakennye. The heart is poor. Umutima, The heart, ibitekerezo, the thoughts, ibitekerezo zawe your thoughts bifite imbaraga. are powerful. Kuko bifite imbaraga zo kwemera ijambo rinyuranye n'iry'Imana yakubwiye. Because they have power to accept another word contrary to the one spoken Bifite by God. n'imbaraga zo kuguma ku cyo Imana yavuze. And also power to stand or to hold on what God has spoken. Icyababaje Imana So now what grieved ni iki God kintu cyasukumye Adamu na Eva gukosa. is what led Adam and Eve to sin. Icyo ni ikintu gikomeye. That is something important. Ndagira ngo nkubwire, So I want to tell you, ibikorwa ukora, your deeds, ibikorwa dukora what we do, ntibyizana. they don't just come by themselves. Iyo uhagurutse ukajya kwa muganga kureba mugenzi wawe urwaye, When you arise and go to a hospital to see your friend who is sick, ntibyizana. it does not just happen Ntabwo upfa on its guhaguruka own. ngo You ugende. don't just arise and go. Hari ikivuga muri wowe, There's a voice inside hari you. ijwi rikubwira, There's a voice that speaks to you inside rikakwemeza ngo mugenzi wawe ararwaye, and convinces you that your brethren is sick. umusuye yasubizwamo imbaraga. And if you visit that person, he or she will be encouraged. Ukabaduka, And then you arise ukajyayo. and then go to that place. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Amen. Ikintu cyose ukora So whatever you do, kiba gifite aho kiva. it has a motive behind. Niyo mpamvu And that is why Imana iratubwira ngo turebe cyane aho ibintu biva kuruta kureba le produit. God is requesting us to see the motive rather than seeing the result. Iyo ubeshye ngo uzi gutwara imodoka n'urugero. If, for example, you lie that you know how to drive, Okay, twebwe abashobora kubireba twavuga ngo kuki abeshye. for us who are able to know this, we may realize that we have lied. Tugatinda ku cyabaye. So we dwell much on what has happened. Ikibazo si icyabaye. The problem is not what happened, the result. Ikibazo ni aho The biva. problem is the source. Haleluya. Ndashaka kukubwira rero ngo kuri Adamu na Eva, So I want to tell you, with regard to Adam and Eve, Imana ntiyababajwe no kubona bariye. God was not grieved by the fact that they ate, Ahubwo yababajwe no kubona hari impamvu itumye barya. but God was grieved because of the reason that led them to eat. Imaze kugeraho hari undi waje. And when God departed, there's someone else Hari who uwundi came, watanze irindi tegeko. because there's someone else who had given another command Kandi bamwumviye. and had obeyed him. Ndagira ngo nkubwire. So I want to tell you, Dore ingaruka rero zabaye. these are the consequences. Inzoka yahawe igihano. So the snake was given a punishment, Umugore we yabwiwe ibyo mwabyumvise. and the woman was told things concerning her, N'umugabo and yabwiwe ibye. even the man. Kuva uwo munsi. And since then, umubano wa Adamu na Eva n'Imana warurangiye. the relationship between God and Adam has Ya come to an mbuto end. isa n'Imana, So that seed of the likeness of God, ya nature isa n'Imana that nature in the image of God, yavuyemo, was removed yavuyeho. and it disappeared. Ahubwo bafashe kamero k'uwo bumviye. Actually, they took the nature of the one they had obeyed. Haleluya, haleluya, haleluya.
bafashe noneho nature akamero kamere y'uwo bemereye. Now they took the nature of the one they obeyed. Noneho kamere y'Imana ivaho. Now God's nature was removed. Kuva uwo munsi. And since then, Reka turebe noneho urubyaro rwakurikiye rwabaye rute. let's see what happened to the offspring. Uzi ko Imana itatumye Adamu abyara abana akiri mu ngobyi ya Edeni. God did not enable Adam to have the offspring when he was still Akiri in the mu Garden of Eden. busabane no muri kamere y'Imana data yari kubyara abana basa n'Imana. If he was still in a fellowship with God, he would have had Ariko an ndagira offspring in ngo the likeness urebe of God. kuva amaze guhemukira Imana, kugoma, kuba desobeyissant, amaze guhindura, nyuma yaho yavuye mu ngobyi yambaye ibicocero. Mwumve bariya abantu bahoze bambara batanazi ko bambaye ubusa, ntibari bazi ko bambaye ubusa. Kuva gacumuye amaso arahumuka basanga bambaye ubusa. Uwiteka araza arababwira ati ninde wababwiye ko mwambaye ubusa? Nabasize mwambaye ubusa ko nta kibazo mwari mubifite kuki uyu munsi, ariko amaso yabo yari yatangiye kubona n'ibyo batagomba kubona. Now, since they rebelled against God, they realized that they were naked. Since then, they started seeing even the things they could not see before because of their wickedness. Yanyoko muntu Now, the human nature, yaranduye. it was defiled. Reka turebe aho byanditse. And let's see where it is written. Kuko si byiza gufata ibintu mu mutwe It gusa. is not good to cram things in your head. Amakuru y'Imana tuyamenyeraho. Information concerning God, we get to know it from Reka the rero Bible. urebe urubyaro rwa Adamu. So let's look at the offspring of Amaze Adam. kwirukanwa, Now, he was chased away. avuye mu busabane n'Imana. He was no longer in the fellowship with Umugambi God. w'Imana arawufobeje. He had made the plan of God fail. Reka dusome rero. So let's read. Tangiriro 5:3 hanyuma turaza gusoma na 6:5-8. So we're going to read in Genesis chapter 5 verse 3 and chapter 6 from 5 to 8. Kandi Adamu amaze imyaka 130 avutse abyara umuhungu ufite ishusho usa nande. In whose likeness? Abyara umuhungu usa nande nawe. A son in his own likeness. Ishusho iragarutse. So now the image is coming. Abyara igisa nawe. So he had a son in his own likeness. Igisa nawe. In his likeness. Kandi Adamu amaze imyaka 130 avutse abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe amwita Seti. Hanyuma 6:5-8 ubwo abantu barakuze haje ishusho yande. Whose image? Kuvurwa abavutse barasa nande. So since then all those Seti aravutse afite ishusho y'Imana data, no, afite ishusho yande y'Adamu. Seth didn't have a likeness of God but the one of Adam. Twigire imbere. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu ari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije kuba narabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Bibiliya iratubwira ngo Nowa yari umukiranutsi wo mu gihe cye. The Bible tells us that Noah was a righteous person during his time. Yubahaga Imana mu gihe cye. He honored God during his time. Kandi ngo yagendanaga n'Imana. And he used to walk with God. Icyazana ngo Imana iduhe abantu nka Nowa uyu munsi. I wish that God would give us people like Noah Muri today. kinyejana Imana igira abantu Nowa ndababwira. In each generation and century, God has people like Noah. Buri gihe hazabaho ba Nowa. Always there will be people like Noah. Abantu bakora biriya. People who do such things. Ntibihagije kwitwa Yesu. It is not enough to be called Christian. Hakurikiraho kugendana n'Imana What comes next is to walk with God no kubaha Imana. and to honor God. Haleluya. Inyoko muntu biranduye. So now human nature was defiled. Ese mwiyumviye ukuntu Imana yafashe icyemezo cyo ngo ndabarimbura? Did you hear how God took a decision to destroy them? Kubera iki? Why? Kubera ko imitekerereze y'umuntu ihora ari mibi. Because a person's thoughts are always wicked. Gutekereza
gutekereza k'umuntu guhora kugana ku kibi. It is always inclined to what is evil. Imana irareba iti abantu ndabavanaho. And God said, I'm going to wipe out Kuva kuri this. Seti baravutse. So since Seth, they were Seth arabyara. and he also brought forth. Barakomeza barororoka. So they continue to multiply. Ariko bororoka ni espesi yande espesi ya Adamu. But a species of Adam. Haleluya. Haleluya. Adamu yagize ate? What did Adam do? Adamu yagize ate? What did he do? Ntiyumviye Imana. He did not obey God. Adamu yavuye hehe? Yari yarashyizwe Where was he taken from? muri presence y'Imana mu ngobyi ya Edeni. In the presence of God in the N'abavutse garden. bose bavukana iyo kamere. And even though his offspring had that Yigera nature, rero ndagira ngo mubwire naho twavanye kamere muntu. actually this is where we got the carnal nature. Ushatse guhera uwo munsi kugeza ubu buri muntu wese afite gukurikirana akazamenya iyo yavuye. You can be able to know where you came from based on that. Zafata igihe. It can take time, Ariko ndagira ngo mubwire aho abantu bakomotse. but I want to tell you where people came from. Imana irakomeza irahanyanyaza. So God continued to try. Ivanyeho ibyaremwe byose icyo gihe. Actually, He removed all the Iravuze creatures. iti noneho ngiye gutangira isi nshya n'abantu bashya n'ibisimba bishya aho baraba beza. And He said, I'm going to start a new world, and new people, and new animals. Probably people will be Yigiye good. imbere shyiraho amategeko ya Mose. So as He proceeded, He established the laws of Moses. Iyo nihuse nkagera mu gitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera muri Maraki birinda bihagera ngo amategeko yanjye mwarayagomeye. Actually, up to the last book of Malachi in the Old Testament, He said He rebelled against my laws. Ibitambo, So the sacrifices, amaturo, the offerings, ibintu byose byagombaga gukorwa ngo tubabarirwe ibyaha umuntu abe mwiza birananirana. so everything which was done so that our sins are forgiven, so that we are good, it failed. Birananirana. It failed. Birananirana. It failed. Amategeko turananirwa. And we failed to comply with the laws. Amaturo n'inyamaswa zigapfa tukabitanga byarangira wamara kabiri ubwo ukaburongera uracumuye. So to give offerings and sacrifices now, after a couple of days, Kandi we sin Bibiliya again. ikambwira ngo ibihembo by'ibyaha byari urupfu. And the Bible said the weight of sin is death. Kubera iki? Why? Impamvu batambaga inyamaswa The reason why they were giving animal sacrifices. kwari ukugira ngo Imana yavugaga ngo mu maraso harimo ubugingo, icyapfuye ntikigaragara umuntu arababarira. It was based on the fact that there's life in the blood. So if the blood is shed, a person will be forgiven. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus indeed. Ndabizi ni teolojiya ndende ariko niyo base yo kwizera. This is great theology, but it is the foundation Ni of byiza ko faith. umuntu abyimenyera. And it is important to know this personally. Ni byiza umwuka wera iyo twakiriye Yesu ageza akabivuga vuba akakwemeza utanaziriye. When we receive Jesus, the Holy Spirit in us, it becomes easy to understand this. We Ariko don't uyu know mwaka much. turiho turahinduka abigishwa ba Yesu. This year we are becoming the disciples of Christ. Ni byiza kugendera mu byo uzi. It is good that you walk in what you are convinced of. Utarinze kuba umwarimu ariko uvuga uti kwizera kwanjye guturukaho. Without necessarily being a teacher, but you should be convinced of the source of your faith. Haleluya. Ubwo abantu baranduye. Now, the humankind was defiled. Reka rero turebe kamere ya Adamu uko ikora mu bantu. Now, let's look at how Adam nature works through people. Iriya kamere ikora ite mu bantu? How does that kind of nature Tugere work mu through isezerano people? rishya So now we are going to the New Testament. bigiye koroha kurushaho. It will be much more easier. Abaroma 8:6-8. So we are going to read in Romans chapter 8 from 6 to 8. Umutima wa kamere utera urupfu. Kamere, iyo bavuze kamere muri Bibiliya, So when they talk about nature, kind of nature in the Bible, turavuga ya kamere yavuye kwa Adamu. we are talking about the nature from Adam. Bibiliya yita kamere y'umubiri. So the Bible can call it a kind of nature. Bibiliya yita umutima w'inyamaswa muntu. So it can call it Ni jardin. kind of nature. Bibiliya yita amazina ariko bituruka muri ka kantu rwa rubuto twakoje kwa Adamu. The Bible tells us different names, but it comes from the seed we received from Adam. Umutima wa kamere utera urupfu. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Umutima twavanye, iriya kamere twavanye kwa Adamu, iriho ikora yangana n'Imana. Kuko tumvira amategeko y'Imana. Ndetse ntushobora no kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere yo kwa Adamu ntibashobora
kunezeza Imana. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of flesh cannot please God. Imana idufashe cyane. May God help us indeed. Turacyari kuri kamere twavanye kwa Adamu. So we are still talking about the kind of nature we received from Tugana Adam aho twaje kuyikira. and leading to the place where we were healed from it. Iyo uteye igiti cy'umwembe cyera iki? When you plant a mango tree, which fruit Ujya does usoma it bear? amavoka ku mwembe? Can you reap avocado from a mango tree? None se ushaka umuneke If you are looking for a banana, ujya uwuvana ku giti cy'ironji? can you take it from an orange tree? Ubu si iyo ushaka If you are looking for korora to take care of your cattle inka, or have cows, for example, wisanga ari imbwa wagwije mu rugo. do you find yourself having a multitude of dogs in your home? Haleluya. Buri kintu, Each thing, buri space each species, ibyara icyayo gisa it nacyo. brings forth what is like it. Umwembe ubyara umwembe, So a mango bears a mango. insina ibyara igitoki, A banana tree brings bananas. inka ibyara inka, A cow brings a cow. ihene ibyara ihene, A goat brings forth a goat. umuntu abyara umuntu. A human being brings forth a human being. Kamere ya Adamu yabyaraga ibisa na Adamu. But the kind of nature of Adam will bring forth what is Pawulo like. yandikira Christ. Abaroma, And then Paul wrote to the Romans, natwe ubu turabyumva, and we are hearing this today. iyo kamere yatugiraga abanzi b'Imana. So it brought enmity between us Iyo and God. kamere iyo iriho ikora ituma tutumva Imana. And that, when that nature is at work, it prevents us from Iyo hearing from kamere God. irarikira iby'isi. It has, it envies things of the world. Iyo kamere ibiyikurura ibintu biyatira binyuranye n'ibikurura Imana. What attracts that nature is contrary to the will of Iyo God. kamere mu ijuru bagombaga kuyirangiza. So they had to put an end to that nature in heaven. Ntabwo mu ijuru bashakaga kurangiza ibyaha bikorwa. The intention of heaven was not to put an end to sins which are Mu committed, ijuru bari bagendeye kurangiza kamere. but to uproot that kind of nature, Racine aho biva. to uproot it where it comes from. Uyu munsi hari ibintu ushobora kwibonaho ngo biva he. Today you may see things and you ask yourself where they come from on you. Haleluya. Uri umwembe niyo utari wera. So even though a mango it has not yet ripened, Ni umwembe. it is still a mango. Ni umwembe. It is still a mango. Iyo tureba ibintu mu isi, So when we look at things here in the world, turavuga ngo uriya ni umusambanyi. we may say that person is a fornicator. Uzi ko uriya ari umunywi w'inzoga. Or do you know that that person is a drunkard? Tukirirwa turondora ibyaha. We keep on talking about sin. Tukavuga ngo uriya barangana. And we say that person hates Uyu others. waratukana. And this other one he likes insulting Ndagira others. ngo nkubwire. But I want to tell you, Ku Mana birasa. according to God, it is all alike. Kuko byose biva ku kintu kimwe. Because they all come from the same source. Urubuto rukora icyaha. A seed that does sin. Kuri uyu rubyara ibi. For this person, it brings Kuri forth uyu this. rugakora rutya. Another one, it works in a different Kuri way. uriya rugakora rutya. And to another person, it does different Iyo things. kamere. So that nature, Iyo kamere. that kind of nature, Iyo kamere. that kind of nature, Ni ibyaha. it is the one that brings forth. Mu ijuru bafata icyemezo. And then they took a decision in heaven Ngo iyi kamere igomba kurangira. and said, we have to put a name to Icyo this kintu nature. gikoresha umuntu w'Imana gutyo bigomba kurangira. What makes a person of God do evil things has to come to an end. Abantu Imana yaremye bakabohoka. And so that people that were created by God are set free, Tugasubira ku Mana Data. so that they're able to go back to God the Father Tukabana n'Imana. and have fellowship with God Tugashobora ibyari and byananiranye. be able to do things which had become Ikamere impossible. ya Adamu yagombaga kurangira. Because the kind of nature from Adam had to come to an end. Haleluya. Bayita kamere muntu, It is called kind of nature, umutima w'icyaha, a heart of sin, ariko byose ni kimwe. but they are all the same. Iyo umwembe utari wera, When a mango has not yet ripened, iyo ironji ritarera, and even an orange, nuko sezo itaragera. well, it's because the season has not yet come. Nuko ibihe bitari byiyegeranya ngo izuba n'imvura bigwe neza, hanyuma nibimara kwegerana
umwembe usohoke cyangwa ironji risohoke. It's because the rain season or the season for the sun, the right time has not come in order to see the fruits. Mbwira mugenzi wawe ngo nuko saison itaragera. Tell your neighbor it's because the right season has not yet come. Turondora ibyo abantu bakora. So we are able to discern what people do Tukabona ububi bw'isi. and see the wickedness of the world Tukabona ibyaha biri mu isi. and sins in the world Tukabona ubugome buri mu bantu. and how people are wicked, Tukumirwa. and we are really surprised. Kandi natwe rimwe na rimwe tukireba. And sometimes we even look at ourselves Tukibaza nka Pawulo ngo kuki nshaka gukora ibyiza ibibi bikaza. and we ask ourselves the same question that Paul asked himself: how comes when I want to do something Icyo good, kintu evil gikora ni comes? igiki? So what is at work inside us? Icyo kintu gikora ni igiki? What is at work inside? Icyo gikora ni igiki? What is at work? Tutabikora kabijuriya we. And you will say that person is really exaggerating. Umuntu ashobora kubaho ntatunga abana be. How comes the person can live without taking care of Umuntu children? w'umupapa ntiyitaho abana be. How comes the father does not take care of children? Ariko se bishoboka bite yuko umwana baramurera agahaguruka agahambira amavarisi akigendera? How comes a child is raised up and then he decides to quit the family? Ntako buriya kuki uriya yigurisha. How comes that person decided to be a prostitute? Ariko uriya muntu agira urwango. Or we may say that person has hatred. Ariko uriya wagira amagambo mabi. That one really slanders. Nushaka wongereho byinshi biba mu bantu. Add many things that happen among people. Ndagira ngo nkubwire. But I want to tell you, Ikibikora mu muntu. what makes a person do that? Kuri umwe kiba gitya. From one is like Kuri this, uyu kikabyara iki. and for another one it brings forth Kuri uyu this, cyaba cyasaze kigakora ibi. and for another one person when he's in trouble. Ku That, Mana data but according to God the Father, aho bituruka the source ni hamwe. is one. Ni hamwe. Is one, Niyo mpamvu and that is why uyu munsi turicara tukavuga twaba ari mu rusengero. we who are in the church we sit down and say, Burya nuvuga ngo umuntu yarishe. when you say a person has committed Uyu murder, we ngo ntumbwire ko yishe. you can say, please don't tell me that he killed. Ubundi uri umwana w'Imana. But if you are a child of God, Ukwiye gusobanukirwa ibi tuvuga. you need to understand what we are talking about. Kwica. To kill, Buri Imana izi neza ko nawe bagushyize muri kondisiyo zimwe nawe. because God knows that if you are put in the same situation or condition like him, Sezo yabyo neza nawe ukawuyirimo. if you are in the same season, Imana niyizi niba wabitambuka. God knows where you'll be able to escape that. Turi kumwe. Are we together? Turi kumwe. Are we together? Niba umwembe utarera If a mango has not yet ripened, nuko sezo itaragera. it's because the right season has not yet come. Amen. Mu nzu y'Imana tugatangara ngo ye baba we mwakoze ko yavuze ibidi. And then we will be amazed in the house of God and say, did you know that he said such things? Wibabara ibyavuyemo. Don't be grieved by the results, Babara icyamuteye gukora. but be grieved by what triggered him to do that thing. Kandi nawe wibabarire. And also grieve about yourself. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Kamere ya Adamu yagombaga kurangira. Because the kind of nature of Adam had to come to an end. Kuko irwanya Imana. Because it fights against God. Ntituma Imana ikora. It does not allow God to work. Imana ihora ipanga kugirira neza abantu. God is always planning to do good to people. Satani anyuze muri kamere ya Adamu binyura mu mubiri nawe ahora ashaka kwigizayo abantu no gusenya abantu. But the devil, through the kind of nature of Adam, tries to take people away from God. Byagombaga kurangira. So it had to come to an end. Pawulo yandikiye Abagalatiya. And then Paul wrote to Galatians. Ati reka mbafashe kumenya imirimo ya kamere. And he said, let me help you to know the deeds of the canon. Reka tuyisome. So let's read about that. Abagalatiya 5:19-21. So we are going to read in Galatians 5 from 19. Now we are going to look at the deeds Les œuvres de la chair. of the flesh, Z'umubiri. of the flesh, Kamere. of canon nature, Kamere muntu the canon nature yavuye kwa Adamu. that came from Adam. Dore imirimo ya kamere igaragara niyi. Gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana cyangwa ibindi bitari Imana, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane,
kwitandukanya n'abandi, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Hari ibindi byinshi akavuze nawe wishyirireho There w'ibyaha. are so many things you don't mention, you can even add yours. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. The acts of the flesh are obvious: sex, immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, functions, and every drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yesu ataraza So before Jesus came here, ibi byarakorwaga nabwo, this was also being done, kandi byaraburiye igisubizo, and there was no answer to them. byaraburiye igisubizo. There was no answer to them. Ahubwo ngo uko abantu bajyaga gutambira ibyaha byabo, Actually, as people would go and to give sacrifices for their sins, souvenir y'uko bari abanyabyaha yaragarukaga, they would remember that they are sinners batazi icyo bazakora. without knowing what they would do. Ariko Imana mu ijuru yari ifite igisubizo. But God in heaven had an answer, Aho rero niho umusaraba uza. and this is where the cross comes in. Aho rero niho umusaraba uza. And this is where the cross comes in. Aho niho umusaraba uza. And that is where the cross comes Reka in. mbibasomere. So let me read this for you. Ab'icyongereza nimufate Bibiliya zanyu mu Baheburayo 10. So for those who have Bibles in English. Twari dukeneye ubutabazi. So let's read in Hebrews, because when N'uyu munsi ukeneye ubutabazi ngo ukire iyo dilema. so even today you need that rescue to get rid of that dilemma. Ukeneye ubutabazi ngo izo nkuru zirangire. So you need rescue so that those Ukeneye stories can kumenya come to uko an end. kamere ya Adamu yatsinzwe. You need to know how the canon nature was defeated. Haleluya. Reka ndabasomera Abaheburayo 10. So I'll read for you Hebrews 10. Reka ntangirire ku murongo So I'll start from verse. wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Iyo bibasha ntibaba barororereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, bikaba byararangiye nta muntu ukimenyaho icyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambuka umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Jewe rero nahise nza ndipresenta uwo ni Yesu, ndavuga nti dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ha Yesu Kristo. Give a hand clap to Jesus. Because he came Yesu to mu save us. ijuru rero, So Jesus in hari heaven. ibyanditswe byinshi navuga. There are so many scriptures that I can quote. Igisubizo cyari Yesu. No, the answer was Jesus. Amaraso y'amapfizi n'amahene yahoraga atambwa ntiyari kuzaboneka kugeza uyu munsi. Because the blood of bulls and goats, we could not have enough up to date. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo nta maraso amenetse nta kubabarirwa ibyaha. And the Bible says when there's no bloodshed, there's no forgiveness of sin. Hagombaga amaraso ameneka ku bwawe nanjye. So there was need for blood to be shed for you and Yesu I. amanika ikiganza ati ndahari papa, wibabara ndaje. And Jesus raised his hands. He said, "Here I am, Father. I Ati am coming." ndaje nyambika umubiri gusa. And he said, "Give me a body." Uko uwa mbere wadukoshereje Adamu yari mu mubiri, niko n'uwa kabiri yambaye umubiri araza So aradusanga. the first Adam who was in the body since, now the second one came and joined. Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, So first Adam was real life. ariko Adamu wa kabiri wa nyuma yaje ari umwuka w'ubugingo. So now the second Adam came, being both flesh and spirit. Yesu ashimwe. That's Jesus. Aho rero tubonye impamvu Yesu yaje. Now we are seeing the reason why Jesus came. Ariko kuba yarabonetse But the fact that he was revealed, ntabwo byari bihagije. it was not enough. Ntabwo byari It bihagije. was not enough. Yesu yabanye natwe, So Jesus lived with us. agendana natwe, He walked with us, ntiyigeze akora icyaha. but he did not sin. Aba umuntu nkawe nanjye. So he was a human being like you and I. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus indeed. Tugana ku musozo rero, So as we come to the end, reka twumve so let's listen. kuki ibya Adamu byagombaga kurangira ku musaraba. How comes things concerning Adam were supposed to end on the cross? Ku ngoma Yesu ariho hari ingoma y'Abaroma. So when Jesus was born, the Romans were ruling. Abaroma bari
bafite itegeko ku gihe cyabo cy'uko umuntu wakoze ikintu kirengeje urugero bamumanika ku giti. And they had a rule that someone who has done something beyond imagination should Ubundi be bakamutera hanged amabuye. on the cross and be stoned. Nka wa mugore w'umusambanyikazi Like the woman who was caught in adultery. Etienne Stefano wo mu byakozwe n'intumwa. Like Stephen we find in the Acts of Mu Apostles. migenzo yabo niko bagombaga kugira umuntu wakoze ibyaha bya rurangiza bisenya sosiyete. So in their rituals, that's how they're supposed to handle a person who had committed Kandi a bagiye great kwica sin. bene uwo muntu bamujyanaga hirya y'umurwa. And to drag that person just beyond the Kuko village. batekerezaga ngo n'abaza kuza guhamba batandura ingeso ze. So that even those who are supposed to bury would not get the same. Yesu rero yagaragayeho ibyaha abari bahari bemezaga ko ari mubi cyane ni danger pour la société ntibamujyane ku giti kandi bamunage hanze. And people say that Jesus was so evil for the society, so they're supposed to take him outside the village. Pawulo yandikira Abafilipi yavuze ngo yapfuye urupfu rubi. So when Paul was writing to the Philippians, so he suffered a very bad death. Yesaya 53. So bear with me, let's first read in Isaiah 53. Nyamara ibicumuro byawe nanjye nibyo yacumitiwe. Yashenjagure gukiranirwa kwacu. Igihano kiguhesha amahoro wowe nanjye cyari kuri we. Imibyimba ye iyo yabyimbye bamukubita niyo adukirisha indwara. Kubera iki twese wowe nanjye Adamu umuco kamere umutima imitekerereze yo kwa Adamu yari yaratugize nk'intama zizimiye. Twese twabaye intatane. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Gukiranirwa kwawe ya kamere yawe. Gukiranirwa ni kumwe bavuze gukiranirwa ntibavuze gukiranirwa cyangwa ibyaha. Ya kamere gukiranirwa kwawe nanjye. That kind of nature, that one unrighteousness concerning you and us. Ya kamere ya Adamu. That kind of nature of us. Y'abari bariho icyo gihe. Of those who are living at that Natwe twese particular abariho time. bavuka. And even us who are. Byose Imana Data yabishyize kuri Yesu. So all that were put on Jesus. Byose mushyiraho. All those things were deposited Ari on him. intimba zawe. Concerning your iniquities, No intimba. your bruises. Sinzi niba ubabaye uyu munsi. I don't know if you are grieved today. Sinzi umubabaro ufite. I don't know which kind of type of sorrow that you have. Sinzi kubabara cyane mu mutima kw'intimba ufite. I don't know the sorrow or pain that you have. Ariko byose But all of them, harimo n'ibyaha byawe. together with your sins, Zagiye ku muntu umwe witwa Yesu. and they were all put on one person. Abimanikirwa ku giti. And he was hanged on the cross. Haleluya. Abimanikirwa ku musaraba. He was hanged on the cross because of that. Ajya ku musaraba. So he was hanged on the cross. Haleluya. Gukiranirwa kwawe, Your unrighteousness, intimba zawe, your sorrows, ibicumuro byawe, your sins. ajya kurangiza ibya kamere ya Adamu. So he went there to put an end to the nature of Adam. Abakolosayi 2:13-15 abongereza mwisomere. So for those who have Bibles in English, please read in Colossians. Ndagira ngo uyu munsi bumve iyi dekarasiyo. Ikintu Yesu n'umusaraba bagukoreye. I want you to understand this statement today of what Jesus and the cross did for you. Kandi ubwo wari upfuye uzize ibicumuro byawe no kudakebwa k'umubiri wawe kwa ya kamere kwa wa mutima yaguhinduranye muzima nawe amaze kukubabarira ibicumuro byawe byose byawe nanjye byose ahanagura urwandiko rw'imihango rwakuregaga arukuzaho kurubamba ku musaraba kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi abahemura ku mugaragaro bose babireba abivuga hejuru kuko umusaraba mpera Yesu. Give a hand clap to Jesus. Dore ikibazo ushobora kwibaza. Now this is the question you may ask Ushobora kuba yourself. uriho uvuga ngo okay ngo barabi icyo gihe ngo ubusi bindega jewe. You may say this concerns for those who lived at that Wa time. Now what mupfuwe. concerns you today? Umusaraba wabaye rimwe na rizima ukiza abantu Has bose. been there once for all and is there to heal everyone. Ibirego bya Satani. So all the accusations of the devil, Yanzoka. the snake, Bibiliya mwita ngo le serpent ancien wa kera yanzoka yo kuva kera. the Bible calls him the old serpent. Nta kindi kintu abashaka. There's nothing else that he's looking Ni for. umureganyi. He's the accuser. Ahora atunga urutoki. And he's always pointing fingers Dore wakoze utya. and saying, this is what you have Ariko done. ngiye kukubwira. But I want to tell you, Ijambo ry'Imana rirakubwiye we nanjye. the word of God is telling you and I, Aracyarega.
And he's still accusing. ariko jya umubwira uti abakolosayi 2:13-15 ibyaho aho byarangiriye ni ku musaraba. When you tell him what concerning you was ended on the cross, referring to Colossians chapter 2. akundwa afite byinshi mu mutima numva ashaka kuvuga. Beloved, I have so many things to tell you. byararangiye. It all ended. ibyaha by'abantu bose bazakomoka kwa Adamu we yarabirishye. He paid for all the sins that were supposed to be kuko committed by igihe the cyose offspring of ukoze Adam. icyaha ubundi dukurikije amategeko wakabaye wambwa wakabaye wicwa. Because according to the laws, whenever you commit a sin, you are supposed to be hanged and be killed. ariko imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Praise be to God. imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Praise be to God because of Jesus Christ. haleluya. Amen. Yesu yararishye. So Jesus paid. yararishye yica byose, yica n'urupfu. Jesus paid for everything, he even killed death. kandi imbaraga z'urupfu ziba he? And where is the power of death? urupfu rw'ubugingo n'urupfu rw'umubiri bidahera. Death of the body and the spirit. It is in sin. muri kamere ya Adamu In the carnal nature of Adam. akuramo urubori. So he removed the sting. muzi ikibazo cyitwa uruyuki? Do you know a bee? muzi uruyuki ukuntu rujomba? And the way it pins someone. muzi ukuntu habyimba? And the way you can have a ball. ariko burya hari akantu kitwa urubori. But there's something called a sting. uruyuki rudafite urubori So a bee which doesn't have a sting, ruraryana is it painful? ariko ruranaduhira burya ntibiba byarangiye. I think everything is over. ariko niyo rwavuze induru Even though it's urubori a rutarimo ntacyo bigutwara. but it doesn't have a sting, it's okay with you. yesu ku musaraba Now Jesus on the cross, yavanyemo urubori. so he removed the sting. yakuyemo urubori. He removed the sting. yavanye muri satani muri ya nzoka yayivanyemo ubumara bwica. He removed all the poison that kills from Satan haleluya. and the devil. Amen. satani yatontoma muri wowe So when the devil rolls inside ngo you dore dore and say this and cyo that, mubwira uti hari urwandiko rwagutsinze you wowe. should say that there is a letter which is laid on the ndakurwa cross. icyo ni ikintu ugomba kwimenyera. Beloved, this is something you're supposed to know personally. nta muntu wabigukorera. No one else can do it for you. nta wabigukorera. No one can do it on behalf of you. umurimo wacu ni ukubyemera. So our responsibility is to accept it. kubyemera Is to accept it ngo byarabaye. and say it happened. haleluya. yesu ashimwe. Praise Jesus. ngo byarabaye. And say it happened. haleluya. Amen. bibiliya rero ikambwira ngo abakristo babambanye kamere n'iruba n'irari byabyo. And the Bible tells us that those belongs to aho niho twavanye rero kuba abakristo. and that is where we started becoming ngarukiye Christians. aho So I'm going to stop from here, ariko tuzakomeza tumuvana ku musaraba. but now we resume taking him from the cross. tuzakomeza yesu tumuvana ku musaraba. Now we'll continue taking him from the cross. tuzakomeza tubona neza ko amaraso ye ntasa n'amaraso y'ikindi. ibintu byose birapfa di. And seeing that his blood is not like blood of anything else. n'ubu babazi inkwavu n'inkoko babazi. Even people can look at the number of chickens. ariko amaraso ya yesu But the blood of Jesus ntabwo ari nk'amaraso yandi yose. is not like any other type of blood. kumenya ibyo wowe nanjye So for you to know that and I, ni byiza. it is wonderful. nibyo biguha kumenya ubukristo bwawe buva he. And that enables you to know the foundation of your naho Christianity. ubundi waba mu bintu Otherwise you'll be in things. waba mu bintu You've been things. hari chapitre ndashaka kwinjiramo There's a chapter that I don't want to go into detail, wibaza ngo kuki ntsindwa. where you may ask yourself, how comes I fail? ndakwinginga mu izina rya yesu But I can't request you in the name of. nukurikiriza inyigisho If you follow this series of teachings, uzamenya neza ko hari ibanga ryo kudatsindwa. you understand clearly that there's a secret of not failing. uzasobanukirwa And you get to understand. kuko byararangiye. Because it is finished. haleluya. Amen. haleluya. Amen. uzamenya ibyarangiye. You understand what was none finished. se uzandamenya birangiye se biransaba ubuhe buzima. And you'll know once it is finished, which kind of lifestyle does it require me to have? umusaraba The cross. tuzawureba mu nguni zawo zose. We'll look at it in all perspectives. ndarangije. So I'm coming to an end. twari dukeneye We were in need udukiza iyi kamere. someone to take away from us this kind of. uyu munsi dukeneye kumenya So today we need to know hari umuntu warishye ibyo wakabaye uriha kubera ibyaha. there's a person who paid what you're supposed to pay on your own because of your sins. yarabirangije. So he finished everything.
iyo wahamagaye ubuzima bwa Kristo wazutse muri wowe, when you have called upon the life of Jesus who has been risen in you, imbaraga zinesha ziba ziri muri wowe. the power that overcomes is in you. Ibi ndabikubwira. So I'm telling you this. Imbaraga zinesha zirahari. You have power that overcomes. Hallelujah. Kuko wababariwe. Because you have been forgiven. Kuko wababariwe. Because you've been forgiven. Kuko wababariwe. Because you've been forgiven. Izinesha zirahari. So there's power to overcome. Kamere ya Adamu So the kind of nature of Adam, yarangiranye na Yesu ku musaraba. it ended with Jesus on the cross. Ikirakubwira, And what shows you this? icyagushoboje cya kintu kimwe wumva warashoboye kuva ufite Yesu, What enabled you to overcome that one thing since when you have Jesus? izo mbaraga nizo zigushoboza n'ibindi byose. It is the same power that enables you to overcome even other things. Igituma warabashije kwisanga ushoboye iki, The reason why you find yourself able to do one thing, izo mbaraga nizo zigihari zigushoboza n'ibindi byose. it is the same power which still exists to Hindura enable imitekerereze you to gusa. overcome in other things. Just change your mindset, Satani yaratsinzwe. because the devil has been Kamere ya Adamu defeated. So that the kind of nature of Adam itumvira Imana, that does not obey God, idukoresha ibyo tudakunda, that makes us do the things we do not like, yarangiranye na Yesu ku musaraba. ended with Jesus on the cross. Haguruka dusenga. So please stand up so that we can pray. Umusaraba uraryoshye The cross is sweet, kuko niho ubutsinzi bwacu buri. because that is where our victory Niho is, twavanye imbaraga, and that is where our power, our strength comes niho from, tuvana kubatizwa, and that is where you even get our baptism from. niho tuvana kuza mu nzu y'Imana. Even the fathers will come to church. Ni imbaraga twavanye ku musaraba. It is the power that we took from the cross. Tuzabona inyungu z'umusaraba zose. And then we look at all the benefits of the cross. Rejoice.